May ni sari sang ni som ni paruk ani Donald Trump pakhanin Project Freedom kha ron launch deuh thut maya min bara khai khop me kai ma po kha hetiang hianin ache don ti kha shelok big si lawa hey news thar bera kan hudan chuanin Saudi Arabia lampang hianin anram chunga kan ti jok don nge United States te thona hi tho aphal lawa chuwang chuan Trump hian Project Freedom hi ati to pani ti in news tam tak chuanin an ron report le ta sup mai ani lat mai na hetil hi thudik ani nge ni loti kan reaction main in the vaitan na chantin tha lomom deu ngo tong sual trap le aron share lokang MVM Educational Institution noi hianin admission college sanga ati theya he college hi Bangalore Karnataka oma MVM Educational Institution noi college sang te hi campus khatveka no mani chuwang chuanin thian zau emo unau enge course sang zirdu tampo helai mun hi arem chang khop maya hemi MVM Educational Institution noya hianin Elite Health Science UG le PG Pharmacy course te Computer le IT course te Management le Business te Paramedical le Physiotherapy te Hospitality khang ang chi zong kha engkim hei hetakan ron tarla nang hianin azir thei deu vekani tison helaya phone number 86385 82182 hi in call langa in text sanga mizo ina lo chang cheu nga rin tlak em ani lo boi pu yang cheu ti kha khami kha kan ron soi ma sadu ani tuna hian admission an hong meka advantage kha in lo la char don ye ti kha ha kan ron share ma sa ani ole tu da zonin kan react nang tuna hian in report hi a omna sa to khop mai ani Trump na Project Freedom thole khata aron launch thut tuna anti tople deu thut na chana hi hethi le hi Saudi Arabia lampang hianin anram hi le anrama military base sang te hi United States tan hianin man aphal uwanga ni tia news report kha aron tam ta khop maya hetil hi chuan in United States le Trump a mel te po hi ati bal ve thei deuh ni in alanga amaro chu khami atang ringota han thlir kha chuanin ni po ani ve mai theya amaro chu hei full angle thlir tlang sang atang han thlir kha chuanin kha chi kha ani lem lo ani ti kha he video heading kan ron soifi adon ani achan chu Trump a fe news agency lian tak hi an tam ang rengani khatiangina an ron report kha adikin arin tlak vek lem lo ti kha kan thria tanga ya tuna an report ta ka hi enge kan ti chuanin news tam tak hianin Saudi Arabia le khulam Middle East Gulf countries kan ti ang chi te ho khu Trump chunga hianin an lung oilo le achan chu soitong khan Project Freedom ti hi aron launch deu thuta hetianga aron launch deu thuthi an mani Middle East aram sang tele Gulf countries te ron lawa aron ti deu thut wang Trump la kalung oilo wa hetianga thil ti ta hi ani tianga report kha atam mai ani hethila wang hian in Saudi Arabia chon in United States thlo theina te chu and airbase chen khatem hanan phallawa Saudi airspace Saudi Arabia chunga thlo thei US thlo theina te hi thlo an phallo bokani tiang zong te khani news report oma hetianga ni awang hianin United States lampang chon in an duangin mission te po hi an carry out theilawa hethila ni awang hianin Trump hianin hemi Project Freedom a launch nu darkar somli pariat po thling lawa hianin a post leta ani ti in NBC News chuanin hethila hi aron report ani NBC News hian hethila hi US official mission khata tangin country atia amaro chu US official then khat kha asoi lem lowa ti chuanin khathil kha NBC na aron report ngot ania lat maina Trump hian in NBC hi ka hres sualo ni chuanin fake news tia voitam tak alo social to khani in ka ria khami kha handu tok tak photila tuna chuanin invite nge Saudi Arabia hi apoi mo kan ti chuan tuna hian in Saudi Arabia hi United States sipai te tan chuanin Middle East an sipai te lekhati angji an thil ti na mun pui kha ani ti la kan soisual kher lawang Saudi Arabia airspace hianin United States sipai ten tangkai taka le lok taka Middle East mission an carry out theina turatan khanin Saudi Arabia airspace le Saudi Arabia thlo theina tummunte military set kati angchi kha an tangkai ani chuwang chuanin Saudi Arabia an tello ani chuanin oil jeta han thun zung te ti chuanin thlo theina kalkong angchi te kha khang teng te poka atlem pha theya tin engmori room thila te pokhanin ha chet lak te pokha a har deu tral theya Saudi Arabia in US tianga tho pui du lo chuan chuanin hetianga Saudi Arabia ina thil ati tak ani ngai chuan he thil United States tan chuanin a thalo theya hetianga Project Freedom thatak le lo thling tak an kalpui theina turatan po hianin har satna an tok ve theya hetila wang hian ni mai theya Trump po hian narka somli pariat po thling lawa hetianga Project Freedom alon cha anti top le na chan soitong khan hi NBC lemin an report amo news tam tak po nan ron reporta taktakani lawem ti ero hachu kha chu hriat the ani lawa ngatinge
he thi la hi Saudi Arabia ina an ram airspace man aphal lo wang chu ani pakhat theya amaro chu chandanga om theya ni Trump na project freedom ati top na chan khamo chu tuna henin kan soyang ama sabera chonin Saudi emo Gulf countries Middle East ram te khwanin Trump hi an soi selvak theya ni achan chu report tam takina ataran dan suanin Trump hianin anmani ron lowin hethi lehi aron puang thuta ti ania hethi le ni awang hianin Saudi le Middle East ram te khwanin Trump hi an ngei ti donila an ngei ngam tak tak chuangin ka ringchi alawa amaro chu alaka han an lom lo ve theya Trump tan sonin soitong khan Saudi Arabia te an poimo em boxia hethi le the Times of India na ron report a rin tlak tak mo chuan tuna hianin Iran le US te hianin bemekani Trump hianin voitam takaron soitowa video masate po kan react to ani tuna hianin US le Iran te an in biak na hi thatakin akal thuang khop maya Trump po be seina anei sang ang reng khop maya ni he thila hi a hlo tling ani chuanin Iran hianin nuclear ral thuam an nei lowanga nuclear program a shrim an boi pui lo bokanga Strait of Hormuz te hon ani bokanga he thil hi hetianga thil thleng a om lai mek awang hianin Trump hianin project freedom te po hi ati top te po ani thei mo Saudi Arabia na man an phallo kha chu chan pakhat chawani thei Iran ina hetianga US ne na thataka indor na an kalpuya wanga Trump na ti top te po kha ani dai thei ani news tam takina an ron report ang lo tak khan ti chuanin achan pathum na chuanin lack of international enthusiasm hi Trump hi achang hi chuanin amal than ang hianin kalo feel thina achan chu South Korea lampang hian an than pui du lawa mi Europe ram tam tak te po hianin Trump hi an than pui du thin lawani chu wan chuan hetianga ramdangina phur taka project freedom te operation epic fury te kha an ron support an ron zom lawa wang khanin Trump hianin ngoro in ti top leilok phot mai te ang hetiang hianin kan in bebox sia te po kha ati ve theya kha chandang pakhat kha ani le theya ti chuanin atop na timayang le apoi mo bera chu Trump te lampang hianin ngoi te u hetianga kan kal zelani chuan kan in biak na te hi a hlo chamanga tin kan tumlo dewin Iran te nen hianin kan in dole evakanga in ka hai ke manin pona kan puan atop kan ti to hi abo chetuanga ram tam tak te po hianin min pu thei palang kan mual pho palang ti hlawa wang khan Trump te po hianin hetiang hian project freedom te po hi an lo ti top thei ve thawani kha media lampang chuanin project freedom anti top na chan chu Saudi Arabia ten an ram airspace man an phal lo wang ti kha anti dar na sai me mani amaro chu kha mi pi alama khanin chan kha chan tham tak kha om thayani ti kha kan thria ta poimo ani chan chu project freedom a kha kal tang puingat se chu ti zui zel se chu tuna hianin Iran te hianin bungro phur long te mo oil phur long te po kha aka ve in rinoma missile te mang te pon United States le Iran te po hianin ka pin rinoma Iran lampang hian drone an ron man te rinoma tin hovel pumpuya hianin oil man te po kha aron san pha kha khang te po kha a hlom me mani ti chuanin Trump hianin Middle East ramte ron le khami update va pem pasalo khan he project freedom hi apuang ringot empty kha thil tak tak ani MT hi hetu tuna hen in hial na omega ni debate omega ni report 10 khatina atarlan dan chon abik takin heng news channel NBC India Today Times of India Money Control Jerusalem Post Daily Beast kanti angchi te ho hi chuanin enge Middle East ramte abar khai khop mai ti azong khanin report kha anpe kol na sa ani propaganda nge narrative and spread ve shrim ka selawa he thudi kan nge ni loti a shet lawa White House ero chuanin he thil hi an ron pha a White House chuanin hetianga Middle East countries te Middle East ramte ron masalo le an hriat mi lawa hetianga project freedom hi ron puang kan ni lo ama hetianga public taka mi zong zong hre takan ron puan main engkim an mani official takin no sarkar kal tangin kan inform vekto kan shia tir vek to ti hi White House lampang chuanin an ron soi ve vek mai ni khatiang kha ania news chen khatina khatiang an report lai khan White House on te han an ron report ve le dai mai ani chuan tuna hianin what is the most realistic conclusion news agency tam ta hianin do tan soi nge Trump te lampang hi an che sol ve deu nge no khami kha tuna changa kan thil mu thei atanga til enge akhai khom na mo akhai khom na apakhat na chuanin Saudi Arabia hi chuanin lo ti tak tak po ni se hi chu project freedom ti top na chan kha atling lo shim Saudi Arabia na hetianga thilan lo ti ve hi chu chan tam tak zinga pakhat kha chu ani ve thei amara chu achan ber kha chu ni thei lo ti chuan Saudi Arabia na khatianga thil lo ti wang hanin operational complications du tokin Trump te an che thei lo ni ve theya kha achan dang le ni thei mo amaro chu Saudi Arabia na khatianga thilan lo ti ringota wanga hetianga
Trump pate hian chol santa ani lo ti ero kha chu kan hriat chian angai khop mai ti kha kan ron riek ani news tam takin an ron puangang in la hriang amaro chu tiang hianin kan ron riek lo ka ni toy si kim si angin ole khati zong kha tun trum atana kan han riek thei chu ani soi tong hanin MVM Educational Institution hnuai college sangsanga tuna hianin admission hon mekania Bangalore Karnataka campus khata college sangsanga oma zirlai thian zaho unau course sang zir du de tan po he MVM Educational Institution hnuai college sangsanga hianin admission te hi afin thak viawang ti kha ron shout out le ni video like in hmule theu don nia